ala wahiya qailan lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Naam musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision men Jama TV, on salminamana ko kala ka wonu ɗon. Hiɗen salmina mawɓe meɗen diina e ka aada. Hiɗon salmina on fof moɗon landastana e moɗon haray hiɗen toro Allah kala mo tawi Allah subhanahu wa taala on liɓi ko satte muɗum yo Allah ittu. Hiɗen toro Allah kala sattiraɗo yo Allah subhanahu wa taala hoynan on tigi. Hiɗen toro Allah subhanahu wa taala kala sokaɗo mara yo Allah subhanahu wa taala yaltin on tigi ka sokaɗo on accinamo sabu ko wonta sabu naɓugol ma kaso. Haray hiɗen toro en fof meɗen yo Allah subhanahu wa taala fewnu en fewnana en. Danda en ala e wawata danda en kata e kasara, danda en sabu gagne e bone iblis. Yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en. Ko waɗi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam maaki hey ko an yo Muhammadu a fewnata on mo yiɗuɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fewnata. Ay andita an o neɗɗo kadi si a feewi ya andu haray wona gandal ma woni ko fewnuma, wona doole ma woni ko fewnuma, wona fewjore ma woni ko fewnuma, ko Allah subhanahu wa taala itti ka ɓural mum woni ko fewnuma. Wona o wiri noon wa man yuridillahu hayran yufaqihu fi ddin. Wona kanko Allah subhanahu wa taala o wi'iri noon kala mo o falana nde ɗo moƴƴere o faminaymo ka ɗo diina. Ko ɗum waɗi haray toujours hiɗen andintina wakkiloɗen no wawen famirde ka ɗo diina meɗen. Wakkiloɗen no wawen famirde ka ɗo diina meɗen. Ko waɗi no wawɗa o no wawɗa. Si a jangiɗo siɗa ara jangay ha anda gande français ɗen fop siɗa faala heɓay ɗo diplôme ji ɗi 9 e 10, si tawi woni a heɓali diplôme l'islam ya andu haray hino wodi ko mankam ma. Ko waɗi adna on ɗo fop e kala ko woni adna on ɗo ko fop si a heɓi ya andu e ñande Allah subhanahu wa taala ƴettutuma ɗum ɗo fo a acca e ɓaawo yaha. Ayi bon ko ɓuri sattude noon ko tuma goɗɗo iwani ɗo a tawi ɗo ilande ma woɓɓe ɗo ilande ma ka heɓa hino yangoɗo hino janga piggi ɗi jennata fof yo heɓu diplôme ji. Ayi ɗo goto mo diplôme ji 10, yiya ɗo goto mo diplôme ji 20. hara ko julɗo kadi noon heɓaɗo e dande ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si waɓut hewti a wi feƴƴane en ɗa julle en ko wiyata mi jonniti on hikkanen ɗo yeeso ɗon min jonniti on. A andi ɗum ɗo hara hino hawni joni noon si tawi ko yangaɗo kon fop ɗi diplôme ji ɗo fop tawi woni dina famaka, si tawi woni Allah subhanahu wa taala ƴettiti on tigui ɗum ɗo fop ko ɗo on tigui accata. Ayi landewɗa ɗo piggi ɗin jeenaysa para piggi ɗin jeenaysa aduna yankoji ɗin fop hiɗa wakkilino fino andiraɗi a ɗanota ko jemma e nder ma fino hendora ɗiɗo diplôme ji anda piggi ɗin 9 e 10. Mais diina ma kan hay tattali wa anda. Ayi haray an safe ko addirano ɗo aduna ɗo kon a waɗali. Ko addirano ɗo adde ko honnu yoni ko yona neɗɗo ko Allah subhanahu ko honnu woni ko yona neɗɗo ka leynange ɗo ko yondinare rek. Ko yondinare rek. Si a heɓi ɗo multimilliard ji ko ñamata ko yeru reedu ma ndu. Ayi si a darni ɗo immeuble ji 100 immeuble ji honi aduna on fof si woni galleji ma a walata sina e sambur goto. Ayi ko yoni ko yonade neɗɗo ka leynange ɗo o ko yondinare rek yoni ko yonata goɗɗo. Ayi yondinorgol ko fanɗi. Ayi ko ɗum ɓe inni ko ɗum hoggo Allah subhanahu wa taala ni wa man yuqasu ha nafsi fa ulaika humul muflihuna. Kala dandaɗo rereru wonki munkin ko ɓen woni malaɓe ɓen. Ayi si meɓi ɗo hande million miɗo faala 2 million, si meɓi 2 million miɗo maporno mi wiira 3 million.
simi heɓi 3 millions miɗo mapir simi heɓi million miɗo mapirde mi woni ya milliardaire jo ayi neɗɗo on ça fait hay kanko hay hunde heɓata ko aduna ɗo ko yonatamo simi heɓi million miɗo faala milliard ji ayi simi heɓi ɗo galle gotti ande kadi kono mi goyda no mi heɓira galleji ɗiɗi kadi mi ala e mapade no mi andira dina an kam bon ɓeygure nden kadi an tigui ara continue e ɗum kadi ayi joni noon ndi jawde ɗuɗ nde wonno neɗɗo on nde arnoɗa aduna ɗo a addorano hay fus a hootay kadi hara a naɓorali hay fus ayi si wona perkane hon sa moytaki déjà sa si a waliki a maayi siɗi hara ko a multimilliardaire jo sa moytay ko miskina hon gotum kon hara si kon hirtike to ko jiiɓi kon soƴƴere sa moytay ko ina da mi hawtaniki en kasangue o ayi ayi hara ko miskina on ko sorto min kadi lam faala baraji mi fawtaniki en kasangue o miskino ya sooda to kasangue inna mi ɗaɓɓi baraji aray yo daare ɗo ko naɓiremo hara ko a multimilliardaire jo ayi a yaylata e mbuɗu sappo jawdi ma ndi nafima wo hara hiɗa gollirnondi ko Allah subhanahu wa taala yiɗi yarli hiɗa waɗuno laawol yimɓe ɓen hino nafitorde ngol ɗon ma hiɗa asuno koloji maɗa hiɗa nadane yimɓe ndiya ñeɓen hino gollitirde ɗan ɗon ma hiɗa finance no yimɓe l'islamu hiɗa darnuno juulirɗe hiɗa darni lekkolji fi ka dina jangge ma hiɗa finance yimɓe l'islamu ɓen hiɓe jannude hiɓe jangude ma ɓiɓɓe ma ɓen hiɗa naddunoyɓe l'islamu hiɓe jangi si a maayi hiɗa acci ko du'anoma ko wiyete sadaqatun zaria kono hande si a ndaari jawle men ɗen ko bone waddede sadaqatun zaria ça fait hino jiya hande ko sattini aduna on hande mo kala konti bancaire ji muɗum ko konti bloqué waɗi yeɓen hino jooɗi hino tampi ha maayi jooma jawle fof no ƴetti jawle mum ne waɗi konti bloqué ko si mabum yani e dépense ya nada ɗon carte gan komi ƴetti yer dépense am mi arti hade ƴetta jawle maɗen ɗen ɗe ƴeɗɗa ɗum wadduɗa ɗon konti bloqué ƴetta yaltina waɗa projet ji ko yeɓe golla heɓa ñande waliɗa mayɗa o hiɗa acci sadaqatun zaria ka ya tawoye si a ƴetti ɗin jawdi maɗa waɗi ɗon konti bloqué ɗon a waliki a maayi a acci ɗum ɗon hande kadi non ɓe yimɓe ɓe anganaynoɗa hara ko ɓe falano ka ñamaɗe ande ko min ƴettata ɗe hande kadi waɗira weeli foti ayi ɓay si a ɗaɓɓi ɗo jawdi ma ndin a fuɗɗori ɗo sapporu si ndi woni ɗo multimilliard ji a faami bon si a waliki a maayi ɗiɗo fof ka hasibrewteɗo mbuɗu mbuɗu ayi joni ɗi mbuɗi ma ko no heɓirnoɗa ɗi ayi no gasa ɗon ɗo gasa ɗon laawoɗa min dey min hari komi masonjo ayi ko metiyan ko lakkira laaɓude ay min hari komi telajo min hari komi commerçant jo ay ko ɗum ɗo mi gollayno ko lakkira laaɓude mi heɓiri ɗiɗo alhamdulillahi rabbil alamina joni noon ɓay a heɓiɗi ha gayni finance uɗaɗi honto ka fi ka Allah rewete finance noɗaɗi kaka ka Allah yeddete ka ɓay a heɓiɗa gayni a ƴettinoɗi bulokuɗa ay ta ko si haaji ma yani tuya sorti ya ɗon yeero haaji ma maari ɗon kawange wallela hunde kala mapi ɗum ɗo mi mara ay hande ay mbuɗum mi mara ay arano ƴetti mbuɗi ɗin fof buloke ton ko si haaji mum yani ya ƴetta yeero haaji mum on Allah subhanahu wa taala ni julɗo haqqan a haana hirtade waalo hara kawtal ma hara kawtal ma no weela an kawtal ma ɗo an hirtoɗa waaloɗa ñaama ha haara tew waaloɗa hara kawtal ma hino weela Allah subhanahu wa taala inni on ɗon wona julɗo haqqan eyi innama sadaqat lil fuqarai wal masakini wa bunu sabil ɗum ɗo haray ko ma on tigi wattana yiilay ɗum ɗo moƴƴa ayi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o wi mana walla ani wala tu'minu wota on gonɗin illa liman tabi'a sina on jokkuɗo diina kun diina moɗon kan ayi
nde ɓeɗo heferaɓe ɓe arno ɓe wi joni ɓay Muhammadu e ɓe yimɓe mum tampini on ɓe ni ko matum aron e ka diina joni ko ni waɗeten are enen e maɓɓe tawten ɓe ka diina ilandema bimbi ha fana heewa si fana heewi hoten kamen jokken piiji ko nder jokken piiji weeli foti ayi si ɓooyi seeɗa no gasa enen kadi ɗen wayne ko seeɗa ɓe ha ɓe ara ɓe tawta en ayi ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni wiɓe Muhammadu waliya dini walakum dinukum ayi no wodani lan diina an kan no wodani on diina moɗon kan ayi ko ɗum Allah subhanahu wa taala wi giggol aduna e giggol laakara wata wonde ɓernde wotere abadan wona woniri noon ndiyan ɗan e yiyete ngen wata wonde booliwal gotal miɗo yiɗi aduna miɗo yiɗi laakara miɗo ɗaɓɓode aduna miɗo ɗaɓɓude laakara ayi aduna ɗo ko ya ɗaɓɓu aduna ɗo no sutora wawa rewde Allah subhanahu wa ta'ala ɓay julɗo haqqan na ya wonu ɗo kadi tun tawa an ko ya wonu tun e yeɓanoɓe yimɓe ɓen juuɗe ayi ko ɗum tampini karmakoɓe ɗuɗuɓe hande si jangiɗo andi ko fati a firi ko ƴettugol ɗo deftu kala ka goɗɗo maayi yawi waɗugol ɗon balɗe 50 yawi waɗugol balɗe 7 bon ma kala ka cuurum darna ka hottete yahane karamako en ɓe ara ɗo faami bon ko ɗum tun bana gollata haysi ko a imamu hara ka imamu ratibu hara ka woni imamu ratibu a yahay golla a ɗaɓɓay ko wuura a golla e lakkere hummakum hara hoolo raali giɓo yimɓe tun ko ɗum addata on tigi tawatara susata wolude gonga tawi a woni ɗo karmakojo tawi woni ko yimɓe ɓen fawtima an si tawni ɓen guramaren hirtoto koma si tawni a okkorama si a heɓay luwasi ko si tawni a okkorama si tawni ɓe waggotoɗa ɓen wallima si a yii ɓen e ko boni hiɗa suusi fewtude ɓeyna koko jokkuɗon ɗo koko boni hiɗa andi si a hirtoto ko kamɓe si a heɓay luwasi ko kamɓe julɗo a gollay sa woni imamu si fewde golle fewde ke ɓortodoloke ma on yaha golla heɓa ko wuura nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam maaki mbuɗu sappo mo gollanɗa hoore maɗa ñamuɗa faami baraji ɗum ɓuuri jogade baraji ɗigo on hokkuma million ji ñamuɗaɗi ayi mbuɗi sappo mo gollanɗa hoore ma ñamuɗa on ɓuuri marde baraji e dinde goɗɗo hokkuma million ñamuɗaɗi ayi yaha golla bon si golle imamu yagal ngal fewndike wattoɗa dolokke imamu on kadi ya waɗa golle ko imamu landi kon eyi kono ko ɗum tampini karmakoɓe ɗuɗuɗe hande ko ɗum waɗi hande gongaji ɗin fof safe ko nelaɗo makono kon diina kan fof arti diina kan arti ko ɗum joni karmakoɓe hino joɗiɗe ɓe susata wolde gonga hay par ce que fiyon noon taɓe walla gonga ɓe jooɗi ko geɓoyɓe habbi ɓay noon ɓemɓe ɓe wagirto ko ɓen addata koye geɓoye jonnaɓe a faami kala ko haaju yani ko ɓen noddata kayno nodde kaari nodde si goɗɗo maayi nodde kaari en balle 50 nodde kaari en ka suudu hottete nodde kaari en e kaari en ɗum ɓe suusata wolude gonga par ce que ɓe andi jiifaji maɓɓe heewi wo ko so tawni ɓen noddoɓe ɓe ɗon ko ɓen ɗon hebbinta ɓe jiifaji ɓen hay ɓe yi ɓen e goɗɗi goo ɓe suusata wolde gonga kam ayi joni noon nelaɗo maaki kala suuɗuɗo kaɗo diina haray a tiyama e janfiɓe inna allaha la yuhibbul kha'inina Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa janfotoɓe ɓen nelaɗo darki o towni juuɗe o inni ene mi yettini sabaɓe inni hi a yettini o wi mi sikka mi suuɗali ay huyɓe wi a yettini modi Allah e sabaɓe fo settani nelaɗo o yettini an a karmakojo ko fi honnu an ko fi honnu soɗanta diina kan haɗi wowla ko woni ton ko mo yiɗi taw yiide hoore ɗum ɗon mo añete o añe e hoore ɗum ɗon yettin diina kan wota suuɗu ko ɗum waɗi ɓeɗo ɓaɓe wi ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala inni wala tu'minu wota on gonɗin wota on jokku illa liman tabi'a sina on jokkuɗo diina kon diina moɗon kan gul wi'u innal huda andun peewal ngal hudallahi ko peewal Allah ngal ko peewal Allah ngal woni peewal an yu'uta ko nde okkete ahadun gooto ay misilama oti tun konko okka ɗon ay ko ɗum ɓuri moƴƴude ay mana gooto e maɓɓe ɓen aroɓe ɗon inna
yoɓe arɓe jokka on feccere ñallal ngal si woni ha kikiɗe ɓe yaaɓe jokka weeli fotiji maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ni goto maɓɓe ko nde okkete so bakko okka ɗon ɗon kon ɓuri moƴƴude illa li sona ɗum aw yuhajukum si tawi woni ɓe heɓali ɗum ɓe wenjira on ɗum ay ɓe wenjira ɗum inde rabbikum nokku ka joomi moɗon ayi ɓe wenjiran ɗum jokka joom moɗon qul wi'u innal fadla no ɓural ngal biyadillahi koye jungo Allah woni ko ngal woni yu'tihi himo okka ɓural makko ngal man yasa o mo yiɗi okkude ayi wallahu Allah waasi um ko yagiɗo yurmede alimum anduɗo he goɗɗo ko o yiɗanma wo ko o yiɗanma ko o yiɗanma wo ko o yiɗanma faami o wawatama jannude toon arsike ma on goɗɗo kadi ko añamma wo ko añamma ko añamma ko añamma arsike ma on o hendoto ko waw ko mi wawi min on mi waɗantama mais goɗɗo go waɗanoytama wawa wonude ayi mi sikki a yimowo yi o inni wo dokko hino huti ko guddo ɗuroto ka woɓɓe goo no ɓe ronnoni gañanedi noon e bonere ɓernde noon woɓɓe goo kadi ko noon ɓe wawiri okkirde ko noon ɓe laaɓiri ɓernde woɓɓe ɓen ko jiwgal ngol fenade nden ko ɗum welataɓe woɓɓe ko welataɓe ko aroɓe fenanaɓe wolanaɓe weeli foti ko ɓen welataɓe no woodi noon woɓɓe goo kadi wallahi ko wolanaɓe gonga ɓen ko ɓen welataɓe par ce que gonga ko wiyata ko goro ka wowlaɗo mettaygoy kono wallahi si neɓoya taway no weli gonga kan ko gonga tun faami déjà ko ɓuri sattude noon fof goɗɗo pullo fof tani wo hutare marañiije kono si ngati sellata ko ɓuri sattude fof ko sago ɗarɗo ni karama ko en joni noon ɗum ɗo ene kono hirono ɗum ɗo hino dagima ko honno ɗaɓɓa ɗon ko mofo ma fannoɗa wolanama ɗon ha daginanama ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini o weltoray ɗon goy ɓay mo andi ko golle makko noon par ce que wola tun ena minen de karama ko karen inni men hunde karno dagi ay kono wallahi so jooɗo e kanko tigi aray mo hutima hay yahoyɗa ka makko ɗon yettoɗo million o okkuma aray mo hutima ay par ce que mo andi haala naalimo gonga ay a wowlandema noon gonga kan o seytinanama e hoore ɗum o jooɗoyo kanko tun o jooɗomi to ene hiñi enede de karam ko en haalilelan gonga ko ɗum ɓurma moƴƴande faami ko ɗum ɓurma moƴƴande adna e lakara ay ko waɗi ñande Allah subhanahu wa ta'ala darnoyma yeeso janggo tawi nelaɗo e hoore muɗum mo dina kan cippina e muɗum kan o suuɗali o janfaki an a ari ɗo a suuɗi dina kan Allah subhanahu wa ta'ala inni ko rampilasi nelaɓen ka horleyɗo ɗo ko karma koɓɓen a ari ɗo fi rampilasugol nelaɓe ɓen tawi woni ko suuɗugol gonga kan fi geɓoy aduna wallahi ñande daroyɗa yeeso Allah subhanahu wa ta'ala a jeete e jasuɓe ɓurɓe e jasude ayi sabuna andi tewi emo anda Allah subhanahu wa ta'ala ko nangoyta ɓeɗo kon wona gotum ko ɗum waɗi so inni mo memali ka ɗo dina fes mo natale dina kan fes hino ɓurani mo waɗɗo dina kam mema itta ayi ko ɗum waɗi so inni moƴƴere ala e neɗɗo anduɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hala gollitirali la ilaha illallah gon wiya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ala rewtede ko wona Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa andi le pellet on la ilaha illallah ko wi'i kon a ala e gollitirde ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni a moƴƴere ala e ma ko ɗum waɗi so inni innal munafiqina fi darkil asfali minan naari ko ɗum waɗi so ni ɓeɗo naafiqiɓe komɓe ɗon woni naafiqi esa fami ko nodditiɓe julɓe ha gayni fami hara ɓe ala e gollude ko julɗo hani gollude kon golle julɗo yagal ngal si on fotti ka hoore lawol la a fewtiti a hattana fewtude ɓe inna ɓe ko ɓe naafiqi si a wowli ɗum sa inni ko ɓe naafiqi wallahi sa moytaki daññande a waloyta kama par ce que ko ɓeanatama ɓeytoma kan woni Allah subhanahu wa ta'ala ayi bon joni noon ko hombo woni naafiqi ko andanɗa hoore maɗa ko witiɗo ko julɗo hara ala gollude golle ko julɗo wi'i kon ko ɗum sabani ni innal munafiqina fi darkil asfali minan naari naafiqiɓe ɓen ko ɓen kaka koose yiite leyɓe sumoyta heefeero on sumoya dow maɓɓe
naafiqiijon e keeferajo on sino saati yaltugol kamɓe ɗiɗo ko keefeero on ayi naafiqiijo waɗɗo ka diina mema itta wi'i ko julɗo ala e gollude golle julɗo an on si Allah subhanahu wa taala nangoyima ñande janngo ka koose yiite ley ko toon sumoyta heeferaɓe wona dowma onon ɗen sino tan inana yaltugol ko heeferaɓe wiwnoɓe haaji mum ala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallam ɓe juulanali o allah waɓutu hay gooto ɓe hooranali allah hay ñallal gootal ganalaɓe miijo yaadu makka walla goɗɗum ko onon ɗon sino saati yaltoygol ko kamɓe an wiwɗo ko julɗo ala gollude golle julɗo on si Allah subhanahu wa taala nangoyima ñande janggo ka koose hitale to sumoyta a yaltoyta toon abadan ay khalidina fiha ay ko ɗum waɗi so taw jokkusina ɓen jokkuɓe dina moɗon kan ay oyni in qul innal fadla andano ɓural ngal biyadihi lay koye junngo Allah woni yu'tihi mo okka ɓural makko ngal ma yasa on mo yiɗi okkude walla Allah waasi un ko yaagiɗo yurmede alimon annduɗo yahtasu himo hertinana bi rahmati yurmede makko nde man yasa on mo yiɗi hertinde neɗɗo yondinoro Allah subhanahu wa taala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in si goɗɗo wi waɗantama ɗo fiiɗa wolude goonga fiiɗa yettini diina goɗɗo taƴorima fi ɗum ma goɗɗo inni ko pay relation ɗum hakkude jumne aɓuru nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo waɗama embargo fi ka diina kono kon ngal samanade o wi ala inna hizballahi humul muflihuna o wi ande ko ɓe woni fedde Allah nden ko satti wo ko satti fedde Allah nden ko nden woni folayne nden inna allaha ma as-sabirin Allah subhanahu wa ta'ala na wonde muññi ɓen ay sattay tun kono ko ha Allah subhanahu wa ta'ala ara nelaɗo waɗano ka embargo ɓe ɓitti ha ɓe landi ɓe inni ene ko honde noon Allah subhanahu wa ta'ala wallata men Allah subhanahu wa ta'ala wi hey ballal ngal hino ɓatti ɗon hingal binde mon ɗon ay ballal ngal hino ɓatti ɗon ay wa ko sayi ngadi wo ko sayi ngadi Allah subhanahu wa ta'ala non ara inna mal usri yusra mo kupiri relation hakkundeji moɗon fi ɗum fiiɗa yettini diina bon ma fi hiɗa yiimo e piiji harmuɗa a haɗimo e ɗum ɗon tawi ko ɗum o kupirta relation hakkundeji moɗon a faami ma o kupirta balloy ko o walloyna hakkundeji moɗon a faami kontin diina ma kan inna allah ma as-sabirina ala hina hizballahi humul muflihuna fedde Allah nden ko won ɓen woni fooloɓe ayi Allah hino hertinana yurmede makko nden on mo yiɗi hertinande kaw kuppi relation hakkundeji moɗon ɗon hanki mo waɗandemo o inno waɗantama hande kadi a faami ko ha o potto Allah subhanahu wa taala adda joni remplace am makko ayi ko ɗum o wi wa min ahalil kitabi hino jiya yimɓe defte ɓen alyahuda e annasara man inta amanhu on mo hoolotoɗa ayi be qintarin jonno halfinama mbuuɗu yu addihi ilayka o jonitama mbuuɗu on mana no woodi alyahuda e annasara ɓe yimɓe ɓe gonɗina ashhadu an la ilaha illallah ɓe gonɗina ashhadu anna muhammadan rasulullah si a ƴetti mbuuɗi ma a halfiniɓe ñande aranɗandu wo ɓe ƴettaydu ɓe jonnite malgré ɓe gonɗina Allah ɓe gonɗina nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hiɗen andi nelaɗo avant o nelede ɓe jammunomo Muhammadul Amin Muhammadu hoolaɗo mana enen inne Muhammadul Amin kono wona Muhammadul Amin ko Muhammadul Amin Muhammadu hoolaɗo ɓe jammunomo ɗum makka avant ke o nelade par ce que fi hon nun kanko nelaɗo har si a halfinimo no halfinirɗamo noon sa ari ko noon hettirta ha ɓe jamimo Muhammadul Amin hiɗen andi hay nelaɗo nde ɓe arno nde o yaltuno nde arno ka suudu makko nde wonno ferugol o yalta hiɗen andi ko Ibnu Abbas o accuno ka suudu makko o dogui o yalti ɓay hefera ɓen ari eyyi kanko e Aboubacrin Siddiq o dogui o yeehi ka fawre Hira'a hiɗen andi ko accirno ɗon Ibnu Abbas hari heferaɓe hino halfinimo piiji maɓɓe ɗin ayi joni noon si o doggi o yahi mo kala no wawi arde ƴetta ko ƴetti o
woɓɓe ronka hettude ay kono hakkino ɗon Ibnu Abbas oyna ɗum ɗo ko kaarijo jeyi ɗum ɗo ko ɗo jeyi ɗum ɗo ko ɗo jeyi ɗum ɗo ko ɗo jeyi fi ɓay ɓe ari ha ɓe gayni o joniti ɓe ay o joniti mo kala e mum kom par ce que ari heferaɓe no malgré que ɓe yiɗanomo kono ɓay ton hiɓe andi si o halfinama o jonnitay har ɓe halfinamo pijji makko ɗin pijji maɓɓe ɗin ay ha ɓe jammimo Muhammadul Amin ay joni noon o wiɗo woyno jeeya al yahuda en annasara en malgré ɓe hoolaki Allah ɓe hoolaki nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam si halfiniɓe mbuuɗu ɓe jonnitate mbuuɗu maɓɓe on ay joni noon enen julɓe ɓen hande ko julɓe jelo halfintaɗo ronka hettude ma ñawla ronka hettude julɓe jelo jeni ɓe wi pellet ko ɗum waɗi ɓeyni daaro neɗɗo ɗo hay tewni a laatike fure a waalike ɗo sariya newnayo imamu juule en tant que hiɗa ñawli goɗɗo par ce que si on tigi sa wallinoyama ha gawru ma tawi hiɗa ñawli ɓe inni a walotako toon en tant que ñamande nden yoɓaka si innama noon on tigi walotako toon ngalɗinayi woɓɓe ɓen faami ça fait en tant que ɗa jogui ñamande si malayika ɓe gari ɓe lettete fiide ñamande on a heɓata toon janka gaburu ma ɗon ha ñande ñamande nden yoɓa ay ko ɗum waɗi ɗo sa goɗɗo waalike furo imam ko ɗum ɗon addoto landade est ce que kala mo o ñawli yo déclare bon yimɓe makko ɓen kadi ala daro ɓe inna kala tawi o mo no ñawli yo on tigi haray komin woni garanti ñamande nden faami si on tigi juule ay si goɗɗo maayi hino ñawli o hanaka juulede ha ñamande nden yoɓe ma ha heɓo ƴettuɗo garanti yoɓugol ñamande nden par ce que sina ɗum hay o surroya o waloyta ko ha gaburu makko ton himo ñawli ayi joni noon o wi ayi o inni wa min hunno e moɓɓe kadi man inta amanhu on mo hoolotoɗa halfina bi dinarin mbuuɗu la yu addihi ilayka o jonitatama mbuuɗi ɗin illa ma dumtu alay sina dumoɗo kama ko ga iman hara ko a dariɗo bimbe kikiɗe ayi o aya ɗo noon ko alyahudu e annasara tum woni ko ngal fewtina ɓay hari on sago feneɗo kono ɗum ɗo hino hewten enen hay jilɓe ɓen hino woodi ɗo hande ɓe ñawlatama halfinta faami ko ñande fini wiyete o adda kam ɓe wiyetoma ar janggo ar faƴƴi janggo ar janggo ar faƴƴi janggo faami a dumoto ɗon ñande be ñande taway ka maɓɓe ƴanta bimbe kikiɗa faami si Allah wallima hetta goɗɗum ronka hettude goɗɗum ay hetta ko ɓuri fandire kon ko ɓuri wuurde kon perda ay zalika ɗum ɗo fof bi annan ko sabuno kamɓe gaaliɓe wi no laysa alayna laatake dow amen fil ummiyina human bi neɓɓen sabilul laawol mana ɓe windata ɓe jangata ɓe wawata heɓde pouvoir e hoore amen ɓay tum ɓe mandina ay ɓe wawata windude ko janga ɓe manditaki kamen yeeyi o kamen yeewo men gañoto ɓe enen kadi noon anaa innoɓe andamode ñamande sokata so yeeyi ɗo ko laamu ko ɓe landama ko jalo yoɓirta mbuɗi ɗin siɗi woni million siɗa faala hennayi ko 100 francs joɓirtaɗi ko ɗum windete signé ton on na ko waɗi laawol noon joni musidɗo ma on ñawlima a faji haaji ma on ha a gayni et pour talla hiɗa mari ko yoɓira ko saliɗamo yoɓirde ko fiiɗa andi so gaɗi ɗo ɓay tun ko ñamande sokata so hewtoyi ka laamu koye ɓe landama yi noon ko jalo wata yoɓirde ɗi siɗa faala inna e lewru mi yoɓaymo 100 francs ko ɗum windete signé ton ko ɗum saltorɗa yoɓugol mo siɗa anduno son hewtoyino ka laamu ton tun ɓe uddeteno tan ɓe yiyatama teppere ma botoɗa ɗo sina sa yoɓuɗa mbuuɗi ɗin hay si a marano ɗi fof kono a rewray noon no yoɓiraɗi a waɗay no feere no yoɓiraɗi ayi ɗum ɗo fof wona golle julɗo wona ko l'islam woni ko jamiri ayi wa yaquluna hara ɓe woola alallahi allah alkasiba fenade ayi wawum hara kamɓe ya'lamuna heɓe andi pellet ɗum ɗon ko fenade ayi innama ar janggo ar faƴƴi janggo hey lan joguino mbuɗi mi naadiri ɗo mi waɗiri ni so yi arɗa ko ɓe haalanama haala kesa ñande aranɗa kummako ngo haalanama haala kesa ayi wa yaquluna alallahi kasiba hiɓe woolay a hoore allah fenade wawum hara kamɓe ya'lamuna heɓe andi pellet koye fenade ɓe woni Allah subhanahu wa ta'ala wi bala
man awfa kala on hunnuɗo bi ahadihi ahadi Allah ndin mi ari musidɗo ñawlan sammile ha ñalande kaari modi yomi kato yomi waɗa rewreteɗen fof nde nden ñalande ɗon no hewta hara mi heeɓi ko halduɗen ko mi jonnite o modi hay so tawni mi heɓali fof yomi katto mi heɓali siko feccere mum saari modi en halduno ñalande kaari kono modi ko ɗum ɗo tawɗa ɗo haray jaɓu ɗum ɗo ha ñalande kaari mi daƴƴata kadi ko heddi kon a faami kono so ari ñande be ñande wowla fino luttira wallahi woɓɓe si ɓe ari ñawlagol ma ɓe wawi wolde ɗon meleke haalaji welɗi ha ñawlaɓe kono ñande hewtoy ka hettoygol ko ɗon andata hiɓe satti hunduko ko ɗon noon ɓe hollatama ko wiyete sattere hunduko kon ayi hara on sawi ɓe wola hoffano ala mi natiriɗo mi yaltiriɗo waɗiriɗo waɗata fami hay si ɓe jogii ɗigoy fami ɓay tun enen hande luwa annasara on tegani en si on yahi ɗo ko justi ko ɓe na joni haray kono ñamande sokata kanko wula hande kadi koye ɓay tun o ñawli kema on gergade ha o ñawli kema hande kadi ko an ñawla ɗon ko an watta ɗon masalakum ma kun no hettora sa nangima on piiri ko ma kon perda so yahi ka laamu ɓena bon joni noon ɓaya forçano ka ñawluɗa joni koye woluno hettirta ko ma kon so windi ɗon o signi ko sanfaran o yoɓirte ko ɗum winta toon signo ay ɓay laamu winatama ɗon ya piimo ɗon ha hetta ko ma kon bon si a sokoyimo naka kaso toon o liggoyto o joɓama ko ma kon ayi bon toujours ɗum ɗo fof ko angal nunɗugol makko kanko ñawla ɗon o waɗali jikke o waɗali ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo kon nunɗal ngal Allah subhanahu wa ta'ala ɓe julɗo ngal o waɗali ɗum o gollirali golle julɗo wiwɗo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah o anditali ñande o arayno o wiya ya wallumo ittanamo ande joni a antinimo ha gayni o yiltike o aninima ayi et puis o rondi tigui bakkatu mawɗo o waɗi bakkatu mawɗo par ce que himo mari feere no yoɓire sa o sali eyi wa yaquduna ala llahi l kasiba himo fefindo fena e Allah subhanahu wa ta'ala déjà si a andi si a ñawliki a mara ko yoɓira kon no ñawlantoɗa la yukallifu llahu nafsan illa wusuha Allah subhanahu wa ta'ala fawali wonki sina ko heɓata feere kon kala wo ndaaru ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala hino harmini ñawlagol waɗa piiji goo woni ko peera wonɗa e wadde woni ko inde bobo woni ko ɗi 9 ko no haajuma on ardiranma o waɗu gollir ɗum ɗon haajuma on kono hande ko ɗum tampine a yaali to kaari peera makko on no feƴƴiri e hilla on fotata moyen inna ko kaari waɗi ka peera mum to kon an kadi a waɗay ɗum ɗon ko kaari waɗi ka denna bo mum kon an kadi a waɗay wa ɗum ɗon diba ko kaari waɗani ɓeygu mum kon ɓeygu kaari ñoyɗi an kadi a ñowayi waɗi pourtant le moyen mum fotata naada ɗon e ñamale gorgaral a waɗi hunde harmude par ce que Allah subhanahu wa ta'ala hoore muɗum fawa wonki taw sina ko ki mari feere kon Allah subhanahu wa ta'ala fawali wonki o ki mari ko ɗum fawanɗa hoore ma ka mara feere ko hunde harmude joni noon o aranama ɗon wona ɗon e wolugol fena e hoore Allah billahi walla nattunoye ɗum ɗo lam waɗi ɗum ɗo wona e fenugol ɗon nata e penale jane faggito bakkatuji e hoore bakkatuji déjà a waɗi bakkatu taw par ce que Allah subhanahu wa ta'ala fawali wonki sina ki tonata an a fawi wonki makin ko kimara feere bon araneɗa kadi nde ñamade ɗon wona e dogagol suuɗo ko ɓeygure maɗa ma wona e yawgol ɗon wonda penale ɓay ka mapiɗa o ko mapiɗa fiji ka on tigui wonday ɗon fenade fino sortora wonda e wondugol ɗon fenade e haɓa kadi bakkatu e Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi soni ɗum bala la man awfa kala on hunnuɗo bi ahadihi ahadi Allah ndin min wondi ahadi Allah ndin oustas patron kaari ñawlan ɗo ha ñawlan 100 000 francs ha yontere hande ha fende mois si ɗum hewti ƴettu mboɗi on tigui ɗen jonnitama a hunni ahadi watta ga o huuli honnu algol darane ñamande wallahi julɗo haqqan dimo haqqan si a ñawlike si tawi woni a ñawlike déjà si a fotti hey mo ñawleɗa on a taway siko a jul a tawi ɓandu ma ndu ngino riɓa sabuna julɗo haqqan sa yiɗa o ñawlike wo andu sesi
wallahi no woodi ɗo e woɓɓe goo ne ko sattani ɓe ko sattani ɓe ñawlota ko haray ndimu maɓɓe ngon qur'ana no sisiɓe ndimu maɓɓe ngon okkataɓe yawgol daragol yeeso goɗɗo inna yon tigi walla ɓe déjà tawata gogo haray ɓe hersi wota ɓe yaw ɓe ñawloɓe ronka heɓude sabuna si a yahi a ñawliki a heɓi siko a dimo haqqan faami ila ka ñawliɗa ɗon a katoto kadi no yoɓitira jommum hara ɗiɗo tato andali faami si tawi ko a dimo haqqan bon si a yahi kadi si tawi ko a dimo haqqan si a ñawli ko tun a heɓali wallahi haray a hersi ayi haray a hersi ayi ko ɗum waɗi dimo haqqan wallahi haray ko maapi wo ko maapi no o ñawdora haray hino hersi ayi kono he allahu akbar no woodi yawitiɓe ɗum a tawde woɓɓe go e nder quartier ɗo tawi ɓe ñawliɗo sappo kaɓe yaari woyno ƴante ñamale si a faalaɓe ɓe suuɗade yaw ka maɓɓe yata sira faalaɓe suuɗade hewtitirta kam ñamale yimɓe tun mo yiidi wo fena nawtegi ɗum da fena nawtegi ɗum da ayi ɗum kadi wona ko woni hana ko waɗi lawol no ayi neɗɗo e angal yondinorgol ko fanɗi angal yondinorgol ko hande ko fiiɗen ko alhaali ma o no tawruma wo jogitorno aduna ko hande wela hande metta hande no wawma sattande janggo Allah subhanahu wa ta'ala sansana ma wela kono an hande si satti tunga moɓigi natugol e ñamali a wawali heññude a wawali muññade tampere nden ko satti kon ala no wawma sattinande hande janggo hoya ko aduna on wayno si satti muñño tum feƴƴa joni eyi ko ɗum wayni wattaga o huli fa inna allah no allah de yuhibbul muttaqina himo yiɗi huloɓe allah ɓen si a ñawlike hulu e arade darane par ce que mo ñawliɗa on ko arma daranima hande kadi wandi ko yawɗa ñawliɗama haari ko hakkude mo non ɗiɗo tun sutura no woodi so o ñantima ɗiɗi o ƴantima tati o ƴantima nayi hettaki hande kadi no aduna on fof anda joni en nder kaari no ñawli kaari ayi on on sa noon haray sutura waɗali hande kadi sabuna pulo fota inni okkoran surran ñawlan surran si a ari noon kam musidɗo ma o ñawdorima jigge jikke asali komo yoɓirdan jigge jikke haray hande kadi kombo wirta nan wirti hoorema o inni inna allazina no ɓen yastaruna ɓeno soodira bi ahadillahi ahadi allah ndin wa aymanuhum e wondoje maɓɓe ɗen samanan qalilan coggaleri fanɗu koy siga ko woliɗen nanen kon e daginangol yimɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini ay ɓe sari ɗo joni inchallahu karama ko en ɗo fattiro joni yolli jonka jeefa salminiri ɗo karama ko en karama ko en mene de ko hunde kaari men jokki ko noon sari a wiye ɗum tigi tigi e ɗum de islam no wiye ɗum ɗo kono ɗon wawa ildirde ɗon wawa ildirde ɗum no wawi dagorde ni la Allah subhanahu wa ta'ala ila o tegi sariya makko on o wallini wawɗo wurtude ɗum ara karama koɓe ɓe nge ɗuɗude windoɓe defte ɓe nge ɗuɗude winduɓe tarika ɓe nge ɗuɗude ha hande hay goto ala lo dirtini sariya Allah subhanahu wa ta'ala on mo arima ɗo salminima ɗo honnunde a faami o landikama karama ko en beere no har yimo mutlagan beere no harmi mutlagan karama ko en meesi no harmi mutlagan ayi nelaɗo maaki suddiɗo hay ndu sukundu ma ɗon do Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma ɗo si a akkiti nduɗo e worɓe janayiɓe jii ndu ya andu malayika no huɗudema ha ñande suuɗuɗa ndu ɓe wi meesi sa warike meesi kala ko goɗɗo ƴeyti hay siko honnunde kala ko ɓe ƴettuɗa tokkutoɗa e sukundu ma ɗum nelaɗo maaki huɗama tokkuɗo huɗama tokkanaɗo huɗama galle ka tokkaɗon ayi ne wawi wa beere nden noon nelaɗo maaki huɗama usine kande moƴƴinaɗo huɗama adduɗo nde on huɗama rondiɗo addude on huɗama pilasi kande luwinɗo pilasi kande yeeyeteɗo huɗama yarɗo nde on ayi meesi kadi ko noon wayi ayi ɗum wota julɗo yaran ɗum kore ɗiɗi meesi ko hunde harmude hiɗen andi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde o yawno ka yiite jahannama o tawi oɗo suddiɗo himo wengira sukundu makko ndum
nelaɗo maki ko honnum oɗo ino lettirede sukude makko ɗum himo hombira sukude makko ɗum yiite ngen hino natira ka koyɗe makko e nge yaltiroya ka hoore sukude makko ndun o ƴetta o haɓɓira dow yiite ngen hino natira ka koyɗe makko hinge yaltiroya ka hoore nelaɗo maki oɗo kadi ko honnum o waɗi ha himo lettirede ni ɓe maki ko ɓeɗo wonno suddiɗo o suumatano sukude makko ndun e worɓe jananɓe ɓen on ɗon tawi ko sukude makko simple ndu Allah subhanahu wa ta'ala waɗirimo ndu ayi bon joni noon nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maki oɗo mes huɗama usine ka moƴƴina ɗon huɗama ittoyɗo ka moƴƴina ɗon naadi e leydi ndin huɗama pilasi kandi ka meesi on luwa ɗon huɗama sodoyɗo huɗama moriɗo huɗama moraɗo ayi ɗum la sikka wo ala e muɗum sikki ala ɗum ɗon karmakoɓe ɓen fof yeddodiraka so tawi woni meesi hino harmi wona yeddodiraka noon beere nden sino harmi eyi alhalamu bayyinun wal haramu bayyinun kono hande si a wowli si Allah jaɓi addinu an nasiha diina ko laaɓodiral reedu hiɗen andi nde Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah subhanahu wa ta'ala wino inni nomin za'ilum fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yasdu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisuka nde Allah subhanahu wa ta'ala nodduro malaika ɓen fop o wi mi tagay ka leydi ton mi tagay ka leydi lontodirayɓe ko ni malaika ɓe wiwnoɓe giddi ɓe wi a tagay ka leydi ton ɓen ɓeno warinira rufidira ƴiƴe hiɓe yedde akkata men ɗo menen ɓe malaikaɓe ɗo ɓatni e menen men yeddatama kala ko wiwɗa meɗen wadde ɗum men yeddatama hino wodi e malaikaɓe go ko Allah subhanahu wa ta'ala winoyi ɓe sujji ha hande ɓe ɓantaki woɓɓe go ko Allah subhanahu wa ta'ala winoyi ɓe daro hiɓe dari ha hande ayi mo kala mission malaika ɓen e ɗuɗude mo kala mission ko Allah subhanahu wa ta'ala joni ɗum kon koye ɗum woni ay yeddata ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum kon ɓe yiwata tagu ka leydi ton ɓen ya toon yedde wiya waɗe hunde kara ɓe wiya ɓe waɗata hande enen jelɓe fof ko hombo woni anda beere no harmi ko julɓe jele wona yarde beere hande enen fof ko hombo woni anda meesi ko hunde harmude ndaare galleji men enen jure ɓen hande ko jele woni morade to meesi ɗiɗo fof ko andanɗa hoore ma ɗo ko bakkatoji andanɗa hoore ma ɗi Allah subhanahu wa ta'ala pardonata si a maayi a tubali e majji ko bakkatoji ɗi andanɗa Allah subhanahu wa ta'ala pardonata ko hunde harmude ko meesi tun e beere Allah subhanahu wa ta'ala heɓi ko tikkiniri ni ha o harminiri ni o wi o ƴetti ka fuɗɗi ton ha ka Allah haaɗini ɗon o huuɗi fof jolgolgal ngal mum fof ilandema ka fuɗɗi ha ka haaɗi ton o huuɗi fof o kuddi woytiri o jokkidiri ayi ko beere nden tun e meesi on waɗi ɗum o ni alhamru ummul khaba'is beere nden ko nden woni nene kala boneji ɗi enen ɓe jilɓe wonɓe yardede beere hande en anda hino harmi enen ɓe jilɓe wonɓe rondade beere hande naada e leɗɗe en anda ɗum harmi déjà nane woɓɓe gono en ɓe yeeyoɓe ɗi piiji harmude ɓay ko ɗum ɗo heɓata mbuuɗe a fami ko luwingol ɓe ɓuuri moƴƴude ayi luwingol ɓe ɓuuri moƴƴude ɓe tardinta luwasi par ce que ɓone yeyde kon ko ha ça fait piiji harmude ɗi gadda e mbuuɗi heña ayi koko daggi yeyata ɗo heɓa intérêt ma hum toso kum a faami ma ko daggi kon jotoɗa ɗo ñallala balɗe ɗiɗi ara heɓade client sa yeeyi ɗo ko harmi kon ko heña ayi ko harmi kon ko heña ara heeɓi mbuuɗi ayi an a julɗo haqqan darata darna galle maɗen tawa ala ko luwinasi na yeyewde hunde de Allah subhanahu wa ta'ala harmin ayi ɗum ɗo hino hurɓini ayi ko ɗum o inni ɓeɗo noon innallazina no ɓen yastaruna ɓeno sooditira bi ahadillahi ahadi Allah ndin wa aymanuhum e wondaji ma eɗen samanan qalilan ceggoloye fanɗu koy ulaika ɓeɗo la khalaqa lahum geɓal ala naɓe fil akhirati ka saare lakra ayi si a suɓike ɗo bele hun aduna ayi woni Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon aduna ɗo ko kaso julɗo par ce que en tant que julɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma keerol waɗanma hattode ayi hiɗen andi
nde seydina jibril ƴettino nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓawa ƴawnima a hewtoyi ka asamawu jeeɗaɓa woni o fokkati ka allah subhanahu wa ta'ala joni woni hakkude makko Allah joni hande kadi nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam e allah subhanahu wa ta'ala hande kadi ko direct seydina jibril ko darino o wi mouhammadou o wi min noon mi feƴƴata ɗo o wi mouhammadou wi ni addalan ha ɗo inna accalan ɗo mi anda nelan ayni ko allah subhanahu wa ta'ala nelanlam mo yiidale mo nelanɗo lan on ko ɗum seydina jibrilu jaabino mouhammadou o wi o wi menen malaika ɓen fof alamo allah subhanahu wa ta'ala waɗana ɗum heedode hattode kala e amen feƴƴiru ɗon tun on tigui tayire sa ƴetti mbusum poore a ukki e nder yiite kono on tigui tayirta o wi martaba on ko ha ɗo okkilan heƴugol ko on say ko wiyete rafu kon mana ko wiyete enen innen ɗum essentiel ko naɓata goɗɗo kon ay on say ko wiyete rafu kon on say ari ƴetti ɗon nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam naɓi mo ko allah subhanahu wa ta'ala o hewti o yi allah o andi ko ɗo woni allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala jonnimo mission ko jonnima kon ayi joni noon julɗo kala no mari hattode hino wodi ko dina ma ka jarima no wodi ko dina ma ka jarima no ko dina ma kan teruma ayi ko ɗum waɗa si wiɗe nanen neɗɗo fof neɗɗo hino hani rentade par ce que ñande janggo si woni dargal ngal sofoyi tangi wuli ha woɓɓe yafubbe ke lakkere muɗum maftanelaɗo ɓen dogoya yaroya ka wendu kawsara malaika ɓen ƴetta ɓole yiite luuboɓe nelaɗo ma ka akkitewe ko jeeɓe moftan ɗen ɓe naw oye mouhammadou ɓeɓe sansino ɓeɓe jeyaka e ma ɓe sansino ayi nokgoɓe wiya man tasabba bi qawmin fa huwa minhum si a nandintini ke yimɓe tun a jeyama e maɓɓe ko homɓe daggini beere ko homɓe daggini mees iɗen duwa andude ɗum ko jule ɓen daggini ɗum ka wona jule ɓen hita woni ko a julɗo haqqan hiɗa andi ka julɗo ka jaaɗo e mofte nelaɗo mouhammadou sallllahu alah wa sallam hiɗe du'a darde ɗum contrôle de ɗum ɗon anda ayi hiɗon andi ndeɗo beere e hari hinde dagi ko ɗum waɗi si allah subahana wa taala ni no jiya e caagɗi aljara ɗin caangol beere ayi bon ko ɗum waɗi si allah subahana wa taala harmini beere nden ko ɓay hari so jule ɓen si ɓe yari joni waggutuji ɗin koɗe joyi e nder ñallal ngal si ɓe yari bimbi ñallal ngal fof a tawa hiɓe suuli hiɓe mandi ɓe wawata rewde allah subhanahu wa ta'ala ayi ko ɗum allah subahana wa taala inni wala tagrabu salata wa antum sukara wota on ari juulugol hara hiɗon suuli ay sa ari juulugol hiɗa mandi hiɗa ɓowla honno daraɗo yeeso taw wala honno ɓay noon allah subahana wa taala tawi si ɓe yari ɓe suuli ɓe wawata rewgol allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala harmini beere nden ɗum kadi ko seeɗa seeɗa o harminiri beere nden hande o hande kadi de harmi mutlaga a wi o wi joni noon ɓe wi kala yarɗo beere ka aduna ɗo kala yarɗo beere ka aduna ɗo beere nder laakara harminanoyte on tigui ɓe wi noon beere nder laakara ko lazzatan lissaribina ko welde wonande yaroɓe nde sulinta nde bonnata haqqil he faame ko wiyete enjoy kon ko wiyete noosu kon ko laakara woni yo allah subahana wa taala okkoyen laakara moƴƴo ko wiyete noosu enjoy kon ko laakara woni ayi hono wawi ko ɓe inni kon woosi goɗɗo woni aduna ɗo tawi woni haaji ma wokko johogo rewɓe ko rewɓe tun ɓay hino wodiri woɓɓe go ɓe andanɗa hoore maɗa ne hay si tawi woni hara ɓengu maɓɓe no wawi huuru layni wallahi ɓe acca ɗo ɓengu maɓɓe ɓe yahana rewɓe go ayi ko worɓe jele woni accude galleji woni accude ɓengu mum ko galleji muɗum yahana rewɓe go faami hara wona fusi hara ɓengu maɓɓe no ɗon a faami wona probléme na o ɓeyɗo hin wona ella fuy hay o jogui a faami kono tel manque ko tawata hara wonki maɓɓe kin wawataɓe okkude kamɓe ɓe bonali ɓe waɗali ko boni wonano mi nanno goɗɗo go nana ko wo janande no weeli o janande no weeli wallahi mi e gorojam en meeɗi waddude ɗum mi wi an pourquoi aɗa acca ɗo ɓengu ma waɗa sigaɗi piiji o wi a oyne ko janande weeli mini ha o wi mini a moƴƴi ayi joni noon ça fait no woodi ɗo woɓɓe go wallahi piiji ɗin sifotako
sifotako no wodi ɗo woɓɓe go a tawi wallahi haray ɓe luwani hiɓe engasani rewɓe goɗi 9 e 10 si ɓe yalti ka ɓeygu maɓɓe bimminde ɓe yaha golle ɓe reway ɗon nde ɓe arta ɓe rewtay ɗon si ɓe hewta ka ɓeygu maɓɓe ayi hara ɓe acciray ɗon dépense wonano ɓe accirta ka ɓeygu maɓɓe ɗum ɗo fof ko yiɗugol ko boni rek waɗugol ko boni rek jon noon Allah subhanahu wa taala wi kala mo rentaki rewɓe ɓen ka aduna ɗo kadi no wawi a beere nden kadi noon a faami huuro layni ɓen kala alijanna to kadi a harminanoyte ɓen ton a harminanoyte ɓe ayi joni noon ndaare wonano karma koɓɓen sifotani noon ɓeni wo huurul ayi tellement que ko ɓe laba kon tellement que ko ɓe laba ɓandu maɓɓe henti ɓe laba kon si ɓe suddama cuddaje jeeɗiɗi faami e hentaga jaljalbedi maɓɓe ndin kon a faami harayno hino jalbini aduna o hurlayni tellement que ko ɓe laba kon joni noon si a jokkiɗo weli weli rewɓe weeli foti bon hay soko duuɓi temedere wuruɗa ɗo si a waaliki a maayi pelet a artata aduna hande kadi jokka jeydira bon e yahoya noon huurulayni ka luttata toon hande kadi a faami jiiraɓe guite maɓe tawata haraɗa harminanaɓe a memata faami ko ɗum ɗo no wiyete suno ayi ko Allah subahanahu ko ɓeyni wa hum yahzanun ko ɓen woni sunoytoɓe ñande janggo ayi ko ɗum waɗi si wiɗen noosu ko laakara woni ayi ko ɗum waɗi subahanahu wa taala ini neɗɗo aduna ɗo ko tampuɗa wo ko tampuɗa faami muñño ko satti o ko satti muñño e tabita e hoore diina ma kan wona Allah subahanahu wa taala wiri noon udkhulu fi silmi kaafa wala tattabiu khutuwati cheytane naate ka diina ka fop wota on jokku laawi seytane ayi ande seytane ko hodoru ayi wonano wirno noon adama mi sakkoto ɓiɓɓe adama ɓen fof fi wota ɓe heɓu moƴƴere nden mi uranay ɓe nano mi urana ɓe ñaamo a wi ko ɗum waɗi ñande janggo seytane wiyete pantugade ka dargal tun kanko o daro o habbo faami par ce que mando heɓay fedde ayi si ɓe fuɗi kodiri ɓe namenen ko seytane majjinne men seytane ne kombo mi yahanno ka suudu mum mi yahanene ka suudu ma ayi min ya yara ber kam yahanene ka suudu ma min ya yawrondoɗa meese ko Allah harmini kam yahannema ka suudu ma min yara waɗa zina ayi ko ɗum waɗi neɗɗo on ɓe inni wo premier ennemi neɗɗo aden on a faami ko wonki makko kin ay inna nafsa la ammaratum be suu'i wonki ko yamirta jommum ko boni ay ko safe ko cuɗantama ko boni ay ko ɗum waɗi neɗɗo on ko fokki e kombata kiɗo wonki maɗa faami e ko welataki kon si tawi tun ko welataki kon wona ko Allah subhanahu wa ta'ala jiɗi yarli kombataki e muɗum ay ko ɗum waɗi nde nelaɗen ɓe yawno jihadi sakkitini nin ɓe waɗi geeron ɓerti woɓɓe heddoyke toon woɓɓe barminama artine wonde barmeji muɗum nelaɗo maaki awa joni noon en gayni jihadi ɓurdi yombude ndin jihadi wondi facile ndin gayni hande kadi en heddodi e jihadi ɓurdi mettude fi ndin sabaɓe ɓe maaki nelaɗo ko jihadi hondi ɓuri mettude hande kadi fi jihadi hondi ɓuri mettude fi ay en yahi en waɗoyi jihadi woɓɓe go piiriɗe woɓɓe go heddiki e muɗum woɓɓe go hino barme no haɓɓi barmeji muɗum ɓe hisata en anda nelaɗo maki jihadi nafsi ay jihadi wonki maki piirudugel ɗe wonki maki ko welataki kon ay par ce que ko ɓuri hewde wonki kin koko jiɗata jommum kon a tawi wona koko naɓata jommum jahannama ay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala witono goo wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ay wa asa an tukrahu shay'an wa huwa khairun lakum no heewi banu adama on ko yiɗata hunde hara konko yiɗi ɗon ko bone makko on non nambara makko on non ay heewi kadi ko añata hunde hara konko añuɗa ko moƴƴere ma nden ko ɗon tigi 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 woni ay ko defata ɗum ɗon won tigi ko wonki makko kin ay ko ɗum waɗi neɗɗo on ko ma ko ɗum waɗi so wino to nanen o inni awwalu ma yajibu ala al mukallifu tashihu imanihi neɗɗo nde diina ma kan no yaha wonde diina ma kan no avance o a heɓay imanu degerɗo selluɗo keng si wawa marsude
sina ɗum ko ha seeɗa seytane worguitete joni ayi ayi neɗɗo si a mara imanu selluɗo ko ha seeɗani a tawi seytane ɗumannoto fergotogal makko seeɗani ayi sabu no seytane hino okka pouvoir ko aduna ɗo majjingol neɗɗo o cuuɗalngol mo beela wonkiki ayi ko ɗum so waɗoni wo ɓeeɗo noon inna allazina ɓe yestaruna ɓe no sodita bi ahadillahi ahadi allah ndi wa aymanuhum wondojama eɗen samanan qallila coggoleyi fanɗugoy ulaika ɓeɗo la halaqa lahum jeɓal alanaɓe fil akhirati ka sare lakra ayi wala yukallimuhumullahu allah subhanahu wa taala yewtidiroyta e maɓɓe ayi naasi a yeytude e allah subhanahu wa taala anda si tawini o yafatama walla so tawini o yafatakoma ayi wala yanzuru ilayhim allah subhanahu wa taala ndaroytaɓe ayi yawmal qiyamati ñande dargal wala yuzakkihim allah subhanahu wa taala laɓɓinoytaɓe mana ɓe jugetake ko si ɓe jugama on sabi ɓe anda so tawni allah subhanahu wa taala yafataɓe walla so tawni o yafatakoɓe hiɗen andi ɓeni wo jahannama ko wo guiteli ɗi fof ko jahannama ɓuuri fofude kono ñande dargal si yimɓe ɓen waɗoy kurungol hino koɓe ñawete ɗon ayiyay jahannama haray hinge ruta hinge ara nge wippo ɗon woɓɓe goo ay haray malayka ɓen hino jolki nge jolokoje kono haray hinge ruta hinge faala wippade ɗon woɓɓe goo ay woɓɓe ɓen ko ɗon nge wippoto ɗum a faami haray ɓe ñawetake ay bakkatuji maɓɓe ɗin taway ɓe mérita ñawede ay ɓe mérita ñawede ay par ce que wona tampingol ñawo wontu ay a andi si tawi woni joni sinnama ɗo joni patron gon sar ɗo joni woni golluɓe ɓen fopp yo ar mi yoɓa ɓe ɗo bon goɗɗo no to o gollali bon kon mo gollali on ko nun tampinta golluɓe ɓen e daragol e rang o ranga ay bon on noon so ari to ngo poccintirta to an jara hiɗa daro ɗo par ce que a golla wota daro ɗo tampina golluɓe ɓen accu golluɓe ɓen ɗon ɓe ranga habbiɓe joddi ɓen acci ɓen ɗon ɓe ranga ɓe habbo joddi ndi amma ya gollali jara hiɗa daro ɗo tampinaye ɓen ay no wodi woɓɓe goo tata ɓe mérita ñawoyede ñande janggo par ce que ɓe ñawoytake ɗon ha ɓe hisa ko ɓen allah subahana taala ni wala yukallimuhumullahu allah subhanahu wa taala yeytidoyta e maɓɓe ayla wala yanzuru ilayhim o daroytaɓe yawmal qiyamata ñande dargal wala yuzakkihim o laɓɓinoytaɓe ay wala hum hino wodani ɓe azabu lette alimu muusude ay andi ɓe wi dambuɗe yiite ɗen ko dambuɗe jeeɗiɗi ay wona alijanna on kadi noon mariri dambuɗe jeeɗiɗi mo kala ko embere martaba mum on ay ɗen dambuɗe jeeɗiɗi yiite ngen ɗon a faami mo kala ko embere bakkatu mum on ata ngal ɗo dambugal kala hino mari façon lette ko ngalɗa jogaki ay dambugal kala hino mari façon lette ko ngalɗa jogaki ko embere bakkatu on tigge on a faami no tiiɗiri wo a faami ko non o heɓirta dambugal lette makko ɗen joni noon ɓen naariroyteɓe ka dambuɗe ɓen déjà ɓen ɗon ɓe teddinama ɓe waɗanama teddungal faami malayka ɓen ko ɓera uddita dambuɗe yiite ɗen ɓe naata ay no dambugal ngal no muusiri no ngal ɗumanarde to ɓen ɗon ɓe teddinama no to noon woɓɓe goo si malayka ɓen ari tellement ke ko tawata hara hiɓe tikkana ko malayka ɓen hayluɓe ha hayla ka hoore kuruji yiite jano ko toon ɓe rewniroyteɓe bugge ɓe piite yo nder hay ko dambuɗe tawa si ɓe rewnama ka dambuɗe on déjà ɓe teddinama ay ko ɓe rewni ka hoore kurude ɓe piite yo nder ay wala hino wodanaɓe toon azabu lette alimu muusude wa inna minhum ay no e maɓɓe la fariqa fedde goo yalwuna ɓe no wonda alsinata hunɗen eɗen birkitaɓe ka deftere ay li tahsabuhu fi yon sikku ɗum minal kitabi koye morde ka deftere wa ma huwa ɗum wonali minal kitabi koye morde ka deftere wa yaquluna ɓe wiya huwa ɗum min indillahi ko immorde ka allah wa ma huwa ɗum ɗo wonali min indillahi immorde ka allah ay wa yaquluna haray ɓe wola alallah e allah alkasiba fenande wawon hara kamɓe ya'lamuna hiɓe andi mana wondirgol ko wona allah subhanahu wa ta'ala hiɗen andi allah subhanahu wa ta'ala hono wi man halafa bi khayrillahi fagadi ashraka
kala wondirɗo ko wona Allah subhanahu wa ta'ala haray a shirki. mi wondiri nenan jara siko mi fena yo Allah soyindiranam ɓiɓɓe am ɓen mi wondiri ade telangal afede ko shirku mutlagan fijirtake ko ɓuri e mawnude ka hoore leydi ɗo wondirtake ko ɓuri e fanɗude hoore leydi ndin ɗo wondirtake kala wondowo yo wondiri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi sa kati ke non kadi ha a wondiri Allah subhanahu wa ta'ala o wi katoɗa dey kadi nunɗa e wondorema nden hara a nunɗu a julɗo wiwɗo haqqan a julɗo si a wi mi wondiri an aretengal afede a sirki yandu tekkere Allah molana no habbima yeso ma mi wondiri ɓiɓɓe am ɓen a sirki yandu tikkere molana no habbima yeso Allah subhanahu wa ta'ala mi wondiri nene an jara a sirki ko fenanta Allah hollan nelaɗo ñande o ɗaɓɓa a sirki sirku ɓurɗo e mawnude tikkere Allah subhanahu wa ta'ala no habbima yeso Allah si tawani ma yiya tubade ko honno woni ko wondirte billahi wallahi watallahi Allah subhanahu wa ta'ala wi kala mo innuɗa billahi wallahi watallahi si o hoolaki tawi an laɗande pelleti ko wondanɗama kon hiɗa nunɗi wata hajjite makko hande kadi terta moɗon si a wi goɗɗo billahi wallahi tawi o hoolaki Allah subhanahu wa ta'ala wi terta mo sabuna ko Allah subhanahu wa ta'ala tun yoni ko wondire ayi joni noon probléme on ko honto woni an kadi on si a wi'i ɗon billahi walla a wi ɗon wallahi walla a wi ɗon tallahi tawi ko fenande wonduɗa yandu an kadi haray probléme molanaɗon habbima yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ayi sabuna Allah subhanahu wa ta'ala wi kala wondowo yo wondiri Allah subhanahu wa ta'ala si a wonday kadi noon nunɗa e ko wonduɗa kon si a wondi a feni ya hoore Allah subhanahu wa ta'ala dande peleti konko wonduɗa ɗon konko fenande hara yandu an kadi tikkere molanade no habbima yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ayi ko hunde mawnude ayi joni noon si a ndaari hande safe joni hande hay ɓiɓɓe ɓe ɓiraɗan accade luɓude hunduko mon kon a faami wallahi ko nanirtaɓe billahi wallahi tallahi faami ayay ɗo ɓikkoye hara koye ɓiɓa ɗan ɓiraɗan accade luɓude ka hunduko muɗum a faami nanani na billahi wallahi koye honto ɓe woni e janngude ɗum ko honto ɓe woni e ittude ɗum e konguɗu men enen paramɓe ɓen par ce que joni en ƴetti billahi wallahi tallahi en waɗi ɗum mamasora men en waɗi ɗum taalol ayi billahi wallahi tallahi penale ɗiɗi tati tum billahi wallahi tallahi ko hunde hulɓinide katoɗa dey nde ɗa inna goɗɗo billahi wallahi tallahi o dey katoɗa dey hara ko wowduɗa ɗon konko wowduɗa ɗon innira ɗon billahi wallahi tallahi ɗon a faami hara ko e hoore gonga ma haqiqa faami ɗum haray a daɗi si ɗum woopi si a wi ɗon billahi wallahi tallahi taɗa andi peleti konko wowduɗa ɗon koye fenande wallahi haray a kiriyani hoorema musiba a wondiri kadi ko wona Allah mi wondiri nena jara mi wondiri artetangal afede mi wondiri ɓiɓɓe am ɓen ya holla nelaɗo ñande o ɗaɓɓa kala ko wondirɗe ko wona Allah man halafa bi hayrillahi fagadi ashraka kala wondirɗo ko wona Allah halay o sirki Allah subhanahu wa ta'ala wi noon inna Allah la yakfiru an yushrika bihi Allah subhanahu wa ta'ala o yaafotako nde o sirkane ay kala sirkanɗo Allah subhanahu wa ta'ala yaafotako on tigi ay o wi noon kala wondirɗo ko wona Allah haray a sirki kala wondowo yo wondiri Allah subhanahu wa ta'ala fami nunɗa kadi noon eko wonduɗa kon ay nunɗa eko wonduɗa kon ay ko ɗum o wi wa yaquluna hiɓe wowla alallahi ala alkadiba fenande waw hara kamɓe ya alamuna hiɓe andi ay
o wi ma kana hanana li basharin neɗɗanke an yu'tiyahu llahul kitaba nde Allah subhanahu wa taala andintamo dina l'islamu kam wal hukuma andinamo ko wiyete ñawore ay sabuna ñawoje ɗen fop fami ala ko wawi ñawore ha hewtiti l'islam ala ko wawi ñawore ha lewtiri l'islam wallahi siko l'islamu o ñawira probléme heɓotako mo kala hettay haqqe muɗum islamu to ala ko wawi ñawore ha lewtiri l'islam fami si a jangi l'islam tun a anda ko no ñawirte wannu bu wata ey ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗa on tigi annabajo summa yaqula on sawi wayna linnasi ɓen kunu laate ibadalli rewoɓe lam min dunillahi ko wori Allah ayi hande ko kohoɓe jelo ko karma koɓe jelo hande kala ko woli o fami ɓenna ko ustasi kaari en alaji kaari en ceerno kaari en déjà an ustasi kaari walla an imamu kaari walla ceerno kaari wota jaɓu ɗum sa par ce que dina na ustasi kaari ƴetta dina wona e imamu kaari ƴetta dina wona e karon ko dina koye nelaɗo ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni ñentinteɗo ay ko nelaɗo woni ko ñentinte dina ƴettatake hay exemple hay e goto ay par ce que nelaɗo no jano e piiji ɗi o sakkiti wajade o wi ha sa baɓɓe landi ko num o wi ɓe jannguɓe bomɓe arjoɓe ɓaawo an ay nohoggo o wi jokke wa yattabiuna sunnatillahi nabi sallallahu alaihi wasallam jokke ñentinoyɓe ñentimɓe nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe ay hino woodi e jannguɓe goo kadi ɓe feewa fami ɓe tabita e hoore sunna nelaɗo ay joni noon ko farilla e sunna ko ɗiɗo ɗiɗi yaade ay dina ƴettatake hay e dina ƴettatake e ceerno kaari ƴettatake e imamu kaari ƴettatake e karma ko kaari ƴettatake e ustasi kaari dina koye nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƴettete ay ko yen ndaari ko nelaɗo waɗi kon gollen ɗum ɗon ay ko ɗum waɗi so wiiɗi ɗo e ma kana hanana li basarin neɗɗanke wo neɗɗanke an yu'tiyahu llahul kitaba nde Allah subhanahu wa ta'ala okkatamo dina andinamo deftere nden wal hukuma andinamo ñawoje sharia l'islam wan nubuwata ma waɗamo annabajo sa ay summa yaqula on sawi wiyana linnasi ɓen kunu ibadalli rewelam min ɗoftelam min jokkelam min ay walakin ko woni kunu laate rabbaniyuna ay ɗiggamɓe Allah ay bima kuntum e konko laati ɗon tu allimunal kitaba ko hiɗon andino deftere nden ay o bima kuntum e konko laati ɗon tadrusuna hiɗon janga ay ɗiggane Allah e konko wonɗon e andinade deftere nden ko andinade karama koɓɓen ɗiggane Allah ko Allah woni ko ɗiggantom nan musidɓe julɓe har so tawni on falama natude ka cerveau wawol landade ko wiyete dina meɗon kan so tawni ko famuɗen fi muɗum e dans 2 minutes on waɗa e 78 waɗon 116 82 38 ɗum wawi wadde 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 tawi ko e sérére won ɗon no wawi wadde 00 221 waɗon 78 116 82 38 naton ka télévision Jama TV e lando ɗon ko yewiti e dina meɗen kan so tawni ko famuɗen fimo ɗum inchallahu ɓangguine ay ko ɗum o wi hanana julɗo neɗɗo wo neɗɗo nde Allah subhanahu wa ta'ala andinamo kaɗo dina l'islam o nodda yimɓe faade e rewgol mo kanko dina koye nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni ko ñentinte ay wala ya'murukum ay wala ya'murukum on yamiraka an tattakhizul malaikata nde jogitotoɗon malaika ɓen wannabiyina e annabaɓe ɓen arbaban reweteɓe ay hay malaikaɓe ɓen ɓattinaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen
e annabaɓe ɓeɗo fof Allah subhanahu wa taala ini hanana on. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam, on jarama ceerno. On jarama nala toon. Jantum hiɗon e jaam. Jantum ko homɓe hiɗon nodda on to. Mene nodda wakkamu Mamel Kine Jaraf. Nam. Bismillah. Inde nen ko non? Ko Sambatene. Nam. Hara mi weltani kam fota battane wajuji ɗi. Min jalni on, min jarni on fota, yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon ko ɓuri moƴƴude e joddi. Allahumma amina. Anan kadi yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude on heeɗiɓe. Amina amina. Wallahi mbiɗa weltani on fota gila yontere hannde kono tawi mi tarduno seeɗa ko ara mi tawi fayda on timmini programme o. Nam. Kono mi weltanike yo Allah waɗu barke e golle ɗen, yo Allah waɗu barke e golle ɗen. Allahumma amina amina ya rabbal alamina. Albarka mi yeɗi mi juuro o. Si on jarama. Min weltanike on wonde Sambatene wontiram ɓen wakamu haraɓe wakamu ɓen fopp salminama. No woni bisimilla ko sago tum. Haray télé on ko télé mon ko wakamu ɗo kadi o woni inchallah. Ko wakamu ɗo ne? Wakamu ɗo woni cité assemblée. Cité assemblée, namu. Machallah, wallahi mbiɗa weltani o fota saabu miɗen daara on ɗo jemma ñalawma wallahi. Machallah gotum on jarama. Albarka Allah gongol. Amin ya rabbi amin. Nam. Haray ɓe wakamu ɓen fof salminama. On jarama noon kadi yo Allah kom baraji ɗin. Nam o wi ay wala ya'murukum mana on yamiraka ay an tattahizul malaikata nde joguitotoɗon malaika ɓen wan nabiyina e annaba ɓen arbaba reweteɓe ay a ya'murukum o yamiray on o yamiray on bil kufri keferen yagal ba'ada isi antum tawde onon muslimuna on woni jebbiliɓe. Ayi a andi ko ɗum waɗi ndaare hay annabi Isa ko ɗum ɗo adduno probléme hakkude makko yimɓe makko ɓen ha tawima Allah subhanahu wa taala ƴetta disposition ƴentingol mo. Ayi par ce que ɓe yii kawakeji ko waɗata kon ha ɓe ndaari ɓe tawi ɓe inni ko ma ɓe rewamo. O wi Allahu rabbi wa rabbukum, ko Allah jeyimmi jeyyon fa abuduhu, ko Allah woni ko rewoton. Ayi bon goɗɗo karama ko ma ko teddi o ko teddi a wata haƴande karanko ma naɓa pilasi Allah, ko ɗum Allah subhanahu wa taala woni ko fandiɗo. Eyi ka ƴettuɗa goɗɗo naɓuɗamo pilasi Allah wo haray a yeddi. No heewi noon waɗayɓe ɗum e men. Ayi hara waɗateɓe ɗum ɓen kadi hino weltori. Ayi hino metti fi noon ha sabuna si a famali l'islam o moƴƴa a naɓay goɗɗo pilasi Allah hara anda. Karama ko en noon ko yo teddine. Karama koɓe ɓen koye ɓe teddine. Ko waynane jeenayi sappo ɓe teddina fami ko noon koye ɓe naɓe pilasi maɓɓe o nayi ɓe ƴetta ɓe naɓe pilasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi pilasi nelaɓɓen pilasi annabaɓɓen ko har leydi ɗo ko ɓe karmakoɓe ɓe wonɓe yettinde ka ɗo diina a faami. Bon kono noon wona ya ƴettu karama ko ma naɓamo pilasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ka hewtuɗa ɗon waray hande kadi a yeddi. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Aleykum salamatullahi. Alo haray naya ƴettu pilasi karanka ma naɓamo pilasi Allah subhanahu wa ta'ala haray a yeddi. Ayi ko ɗum waɗi soyni ɗo ha nana neɗɗanke onde Allah subhanahu wa ta'ala okkatamo gandal o wiya yimɓe ɓen laate rewoɓe lam min Allah subhanahu wa ta'ala. Ayi hara kala ko yani e diina kan a faami konigol ndaare karen nde fami diina koye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ƴettete ndaare ko nelaɗo waɗi kon waɗen ɗum. Ayi en wata kopiyade diina hay e goto. Ayi ko ɗum woni walakin ko woni kunu laate rabbaniyina ɗiggamɓe Allah subhanahu wa ta'ala. Bima kuntum konko laati ɗon to allimuna alkitaba ɗo jangude deftere nden. Assalamu aleykum. Waaleykum salam.
jarama on jarama nala toon jantum ɓeynode jantum ko onon homɓe hiɗon nodda hon to o wakama wonɓe inde nden ko Mamadou Saliou Ba Amadou Saliou Ba nala toon jantum ɓeynode jantum eyo allo bisimilla taw heɗito télé on ma kede so heɗitiki télé on en famodirta d'accord eyyi koye weltanagol on tummen débat o no moodi no moƴƴi ha walla jarama modi onon kadi on weltanama modi Mamadou Saliou Ba depuis Wakam d'accord yo Allah kom baraji ɗi allahumma amin onon kadi on weltanama baraji heɗagol ngol yo Allah kom baraji heɗagol ngol ko Wakam wonmi kono ko gara Dakar to wonmi hande mi taw noddugo ɓe ko hande min kadi mi heeɗi ɗum ɗo hari mi andali o ɗum ɗo no woddi to o télé ɗo chaque vendredi hiɗen ɗo si Allah lando jaaɓi 16h ha 19h ɗen ɗo koye leere wonde woni fuɗɗagol ngol koye 16h fuɗɗoto ɗen ha 19h chaque vendredi inchallahu rabbi d'accord awa albarka joni noon jarama si hakki vendredi si Allahu lanɗo newni en humpodiray inchallah haray télé on ko télé moɗon ko Wakam ɗo woni so Allah jaɓi nani eyyi d'accord si Allah jaɓi citaɓe yo wonɓe keke nam télé on ko cité on assemblée jarama a weltani ko moƴƴi onon kadi on jarama laɓten baraji ɗo on jarama merci on jarama jaman hutora ko yewta ko inchallahu rabbi merci on jarama no modi Mamadou Saliou depuis cité avion haray on jarama on weltanama yo Allah ala on okku on baraji heɗagol ngol onon kadi nam o wi mana aya amurukum ene o yamiray on ibule sa miray on bil kufri yeddugol baada isi antun tawde onon muslimuna on woni jebbiliɓe fe andi di neɗɗo ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi so woni to andi ko toujours en yewtay ko man jaa bil hasanati hiɗon andi gollugol ngol hino satti ha kono ko wakkilagol kadi ɓawde golluɗa reena golle ɗen haaɗi hewtoya Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓane ko ɗum ɗon kadi ɓuri sattude ayi ene seytane fergitay on seytane wattay on heeferaɓe ɓawde tawde wonde on jebbilike ayi andi piiji ɗin hino metti fi hino woodi konguɗi ɗi goɗɗo wolata ɗe yandanɗa hoore maɗa taw sa woyi hera a yalti ka l'islamu fes ayi bon si a koko woni ɗo ani wondirgol fenade fewdita ɗo goɗɗo a faami wiyamo billahi wallahi tallahi haraɗa andi pellet ko fenade wonduɗa ɗon ayi ko hunde hulɓinide bon ma wondirgol ɓiɓɓe mum wondira nene mum jara ɗiɗo piiji fof ko andanɗa hoore maɗi poussé goɗɗo haɗa yaltina lon tigui kal islam par ce que ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man halafa bi hayri llahi fagadi ashraka kala wondirɗo ko wona Allah haray a sirki ko ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala wi inna Allah la yakfiru man yushrika bihi ka Allah subhanahu wa ta'ala yafantawa kala sirkanɗo mo ka ayi bon joni noon an si a anda an sikka ɗon ko wiyata ɗon joni mi wondiri ɓiɓɓe am ɓen mi wondiri an aɗetanga feede sikka an ɗum ko pihun ɗumani ko ma man safe Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo déjà hay si tawiɗa andi koye hoore gonga ma wonɗa hayɗa andi hara koye hoore gonga woni rene e wondore rene e wondugol wondugol ko reneteɗon e muɗum muradu moƴƴuru ayi par ce que si a wondi ɗon tun tawi ko fenade wonduɗa faami a heeɓi probléme ayi ma a wondi ɗon tawina Allah woni ko wondirɗa a heeɓi probléme ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala no rentini e wondore yo taw ndeɗa wondana goɗɗo yo taw ndeɗa wondana goɗɗo yo taw hara sesi ayi kono komi wi kon joni ndaare yahi ka galleji meɗen hay bobo hoy koye ɓiraɗan accale ɓiraɗan accale luɓude hunde ko mon kon hunjinoke billahi wallahi tallahi faami en waɗi ɗum enen ɗum na fusi noon eyi ko hunde ɓurde hulɓinade yeeso Allah subhanahu wa ta'ala wondore ayi ko ɗum waɗi so inni wa isi akhaza llahu anditi tumande Allah subhanahu wa ta'ala nanguno misaqa nabiyina aadiji annabaɓen lamma ataytukum tumande o addanno e min kitabin deftere nden ko ɗum woni alqur'ana e sunna wa hikmatan o addani ɓe ñawoje
no wiide nan probléme ji ɗi ɗuɗude kala e nangue ɗo fami ñawoje ɗen ɗuɗde ko nder aduna ɗo fami kala probléme ko fewni ko aduna ɗo wono few nder aduna ɗo so a daari ko alqur'ana tawi alqur'an no signifie on ɗo no inni no hino yewti solution on probléme ɗon ko honno efa mo perdini jawdi goɗɗo e hoore teware islamu no wooli mo wujji islamu no ñaayi mo waɗi zina islamu no ñaayi place di bon mo wari hoore teware Allah subhanahu islamu no hino waɗi lawol muɗum si on tigui kadi wari hoore tawi kadi na e hoore teware ɗum ɗon fof kadi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi lawol muɗum piggi ɗin 9 ala ko wawi ñawde ha lewti l'islam eyi kono ko honnum waɗuɗen ƴettude l'islam no Allah subhanahu wa ta'ala noon kitaballahi wara a zuhurihim ɓe ƴetti deftere Allah subhanahu wa ta'ala no ɓe waɗi ko ɓaawa keeci maɓɓe wattirɗen nde ɓaawa ƴettuɗen faale adduna hikkinɗen yeeso ay ko ɗum waɗi probléme ji men ɗi ñande be ñande ɗilanta ñande be ñande en ɓeyda en ɓurta e ɓeydade probléme ñande be ñande en ɓurta e ɓeydade probléme par ce que wona alqur'ana e sunna wonɗen e gollirde ayi ko ɗum o wi summa ja'akum on sayi o addani on rasulun nelaɗo ay musaddiqum tawi on nelaɗo ko gonguinɗo lima ma'akum eɗe wonɗe ka moɗon ay ko ɗum woni tawreta linzila zaburo dawuda suufi ibrahima suufi moussa tawi alqur'ana no gonɗini ɗeɗo fop ay Allah subhanahu wa ta'ala wi non honnum o wi la tu'minunna bihi ene on gonɗinay nelaɗo on wala tansurunnahu on wallaymo qala ɓe wi aqrartum on qiritike wa ahadtum on ƴetti ala zalike ɗum ɗo isiri adiyam qaalu ɓe wi aqrarna men qiritike ay qala wi fa ashhadu seede wo anana menen maakum wondude moɗon mina shahidina ko men jeeyaɓe seediɓe ayi faamen ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o ƴettodino aadi annabaɓen fop ay o mana e mofte ɗen fop mana mofte kala o wi ene nde nela ko nelaɗo on addani on kom la tu'minuna bihi on gonɗinaymo ɗum hino jari landagol ene ɗo ene mofte nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ene en gonɗinay nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wala tansurunahu en wallaymo ande noon enen ɗo fof en seeditnoke ɗum ɗo en ƴettanino ɗum ɗo Allah aadi en gonɗinay nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam en wallaymo joni noon ko ɗum woni gonɗingol nelaɗo ko jaɓugol ko o wi'i kon wa man ata ar rasula fagadi ata allahu kala jaɓuɗo ko nelaɗo wi kon haray o jaɓi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'i kon wala tansurunnahu en wallaymo kono woni wallugol nelaɗo ko yottingol kaɗo diina wona no makino noon balle ho men ni walaw bi aya ay yottira nelan hayso ko aya goto nelaɗo maki ko ɓuri moƴƴude moftani ɗen fof ko on anduɗo ha gayni andini eyi nokku goo o wi nde aduna on fof waɗete geloɗi mana aduna on fop e ko woni aduna on kon fop si ƴettama jonnama innama hande ko an jeeyi ko an andi ko waɗata laamoji aduna ɗin fop jawli aduna ɗen e ɗurde ƴette jonnama inne ko an jeeyi ko an andi ko honno waɗata Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo goto fewirta sabu ma ko ɗum ɗon ɓurma marde baraji ko Allah heddi ɗum ɗon ayi ko ɗum waɗi sinalaɗo maki ballihu minni walaw bi aya yottina nelan hayso ko aya goto ayi joni noon o wi fa ashhadu seede wa ana nawi makum e moɗon mina shahidina komi jeeyaɗo e seediɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi honnum o wi fa man tawallaw kala mo hucciti ba'da zalika ɓaw ɗum ɗo fa ulaika ɓeɗo humul fasiquna ko ɓeɗo woni yaltuɓe ɗoftare anditen kadi noon enen mofte ɗen Allah subhanahu wa ta'ala nangino wonkiji meɗin fof ko keeci baba meɗen adama ɓay enen ɗo fof ko e keeji baba adama woni ko yaltuɗen Allah subhanahu wa ta'ala nangino wonkiji meɗen fof ko keeji baba adama wondema en ɗeftatamo en yeddatamo ayi en ƴettanino ɗon Allah ahadi ayi
ko ɗum waɗi neɗɗo nga rewruɗa ɗo nga rewruɗa fami ko ɗum alsabanno wa awfu bi ahadi ufi bi ahadikum hunne aadi andi min kadi mi hunna aadiji mon ɗi ayi reweran Allah subhanahu wa taala min tun ɗofte ɗon lan mi naada on alijanna hay goto wawata gollande alijanna fami ko wonani neɗɗo on fami ko sababu waɗata ɗoftoɗa sariya Allah subhanahu wa taala nadirama aljanna sabu yurmede makko nden ay o nadirama aljanna sabu yurmede makko nden ay hay goto wawɗo gollande aljanna ala ay ko ɗum waɗi so inni ɗo ay ko ɗum waɗi a aqrattum e on irritike ay wa akhaztum ay on nangi ala zalikum e ɗum ɗo moɗon isiri ay ahadi on gonɗinine laɗo Allah subhanahu wa taala on wallaymo joni noon ndaare enen société men on hande ndaare no fewdorɗen noon ndaare no société men on fewdori noon woni gorko woni suddiɗo sinamo Allah subhanahu wa taala faabi ko hombo woni fiyaki mon fof tabiti e hoore sunna e hoore alquran ta fiyaki man ko woni o doggude koye hoore alquran e hoore sunna ay gaaliɓe wi agrarna men qiritike ay fa asiadu seede wa ana no menen maako wondude e moɗon mina shahidina ko men jeyaɓe e seediɓe Allah subhanahu wa taala wi faman tawalla kala omo hokkiti noon ba'da zalika ɓaw ɗum ɗo fa ulaika ɓeɗo humul fasiguna ko ɓeɗo yalti ɗoftare Allah subhanahu wa taala ay ko ɓeɗo yalti ɗoftare Allah subhanahu wa taala kala tawnoɗo ƴettani Allah ahadi nde tawde en ƴettino ko waddi noon baba meɗen adama ƴettanino en aadi enen ɗo fof kadi koyen ɓiɓɓe julɓe ay koyen ɓiɓɓe julɓe enen ɗo fof en finu tawden ashhadu an la ilaha illallah assalamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay enen ɗo hoy en juulay enen ɗo hoosi innama honto juleɓe ngo tonnodi torten ko ilandema ɗon ƴettuɗen ahadi wondema en e raway Allah ɗofteɗen nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallenmo kadi hono woni wallugol mo jokkugol ka ɗo dina janga ka famaka anda ha gayna andina kadi ay ɗum noon Allah subhanahu wa taala fa man tawalla kala on hukkutuɗo noon ba'da zalika ɓaw ɗum ɗo fa ulaka ɓeɗo humul fasiquna ko ɓe woni yaltuɓe ɗoftare Allah subhanahu wa taala wi afa khayra dinillah ene wona dina Allah kan yabu huna woni ko ɗaɓɓoton walahu ko kanko Allah subhanahu walahu ko kanko asilama jebbilani man fis samawati dendangal wonɓe ka asamawoji ɗi ay man wal arde ka leydi taw an wa karhan yiɗuɗon añuɗon no wirden nane noon neɗɗon yiɗuɗa añuɗa ɗo fitoto Allah subhanahu wa taala ay sabuna ko an tankiɗa e hoore cellal ma inata waɗay ko faalaɗa ay ñande Allah haysi Allah subhanahu wa taala nawnanima ɗo ñallal gotal a waalike a faami nde ñande anda hiija ko Allah tun waw ko Allah tun mari kattana ko Allah tun woni ko ɗoftete ay si wiye ɗum kadi nga rewruɗa ɗo nga rewruɗa a faami ko ya rewɗo ha ñande ko Allah subhanahu wa taala ƴettete yaha tawyama konko Allah subhanahu wa taala ay nden ñande anda hi a maraka fontoɗa Allah subhanahu wa taala ay ñande tagore nden darna o nden ñande yiɗuɗa a ñaa ɗoftoto Allah subhanahu wa taala so waɗa nden ñande neɗɗo nangoyte ha gayna o fokkitine ka yiite o wiya e Allah akkanam nattan ka aduna mi golla ko yamirnoɗa Allah ko e nder seconde hun gotum mi ara on say malaika ɓe nangawon tigui bantomo jaɓodira ɓen a yewoyo bandiru a yayila aduna wuroy toon duuɓi temeɗɗe e jagare ɗa wawno rewde Allah e nder minute ko yamirma kon fop wurɗa duuɓi capanɗe saliɗa rewde Allah ayi ɓe calla on tigui e bugo kayte ko juufa hulluhu ayi on fop moɗon on ɗofitoto Allah yiɗu ɗon añi ɗon ayi wa ilahika ka Allah yurja'una woni rottorde meɗen en fof meɗen en rottoto ko Allah subhanahu wa taala waɗade wona wiri noon ayi ko e ndi leydi woni komi taggi on ko e ndi kadi woni komi ruttata on faami si ko ndi kadi woni komi immintenta on ay nde wonno banu adama on ko ɓi adama ko ɓi ndi leydi ko banu adama on ko loopal si a maayi kaka leydi no teteɗa faami ko ndi leydi ɗo kadi ko ɗon kadi yaltinoyteɗa daroyɗa yeeso Allah subhanahu wa taala ardinoɗa adna noon hara hay gara hon a takka ay ko ɗon nene Aissa landino nelaɗo ɓe e nelaɗo
banu adama immintinete ñande dargal tagore nde fof daro hara goto waɗa hay garahu nelaɗo maki hi noon tigui ardirno aduna noon wono andirɗa no ardirno aduna o takkano hay garahun noon o immitoyta ko dargal hara e garahun o takka nene Aissa in nelaɗo awraji yimɓe ɓen noon nelaɗo maki Aissa nden ñande haray mo kala no wodi ko mafinde ɗum hara wona darugol awra goɗɗo ayi mo kala nden ñande mo kala no mari fiyake yonayɗo ɗum nam hara inchallahu rabbi hande hiɗen wawi darade ɗo ha e aljuma inchallah rasul Allah subhanahu wa ta'ala newni en haray en weltanike nodduɓe ɗo ɓen fop eyi kanko modi sambatenen ha modi Mamad Saliou e falanoɓe natude ɗo ɓen tawi ɓe heɓali feere ɓen fop hara en weltanike ɓe wonnoɓe heɗade ɓen fop fami abonné Jama TV on fop kala ko wonɗon e aduna on hara en fop moɗon on weltanama on toranama yo Allah subhanahu wa ta'ala firta en arsike yo Allah subhanahu wa ta'ala haɓɓan en kata yo Allah dandu en sabu kañum e bonni Iblis yo Allah dandu en Allah e wawata yo Allah dandu en kata e kasara en torki Allah en fati kana be jon kala mo Allah liɓi ko satti hoore mum kala nangue ɗo yo Allah ittu kala sokaɗo mara yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltin on tigui accinande sabu naɓugol mo kaso ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته